Kumnyama namhlanje kusasa kuzokhanya ubositshela kanjalo. Kumnyama namhlanje kusasa kuzokhanya ubositshela kanjalo. Wampumelela ngiyakhona, wampumelela ngiyakhona. Awusongena ngodlame ngathi incengu ubuye usebenzisa inkani impela imfuno umuntu othambile ifuna umuntu onenkani ngathi incengu ubuye usebenzisa inkani. Injalo. Inibingelele kuphina kuphela kufinye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Nginamukele babukeli beSelect Africa TV igama ngikwazi nguThobisani ngwakamthembu bathi elenjabuli ihora bafowethu sikhona ke bafowethu kumnandi kudaily lecture ngihlene insizwa la esencane bafowethu eshaya ingoma enkulu ngithe angiyilande ngisondele eduze kwayo sixoxisane siyazi kangcono uthi ubani fowethu asibingelele sikwamukele la kuSelect Africa TV. Ngiyabingelela kubabukeli beSelect Africa TV, bingelela nakuwena futhi. Mfowethu ngiyathokoza ukuba nawe mfowethu Isitha Sami Ex. Ngizokucela ke mfowethu ukuthi sithi phamisizwe kancane ukuze abantu bazoyizwa kahle indaba yakho nathi uyayibona lonto. Mfowethu ubalo. Usibusiso lo wakamncwabe phase emabheleni emthwalume odume ngeli Isitha Sami Ex. Isitha Sami Ex liqhamuka kanjani leli gama? Igama nje liqhamuka umuntu esamncane emjolweni. Uboye benginokuthi mangithandana nomuntu mhlawumbe maye sesihlukene ebese banenzondo. Kahle kahle nje lento ivamisile ukwenza kubo bonke abantu uthi umuntu manje uthandana naye. Engasakufuna ukubona uyaphambili athi nje manje uthandana naye ngiyabona izinto zakho ibheda so gcina soba isitha ngaleyo ndlela. Babukeli beSelect Africa TV ayachaza ke insizwa bafethu niyabophelana inhliziyo anifuni umbona umunye umuntu ayaphambili kodwa sibe sesihlukene mfowethu uyinsizwe esencane mfowethu isuke emthwalume uthando lwamaskandi uthando lwamaskandi liqale ngimncane kakhulu because obaba bekuyinto abayidlalayo nje kakhulu umaskandi. Nami benginakho ukuyiculela nje ngicula ingoma zabafowethu abangaphambili. Kodwa benginganayo lento ukuthi ngizokhula ngicule bengicula nje kwa ukuthi kukhona abakubonayo lokho ukuthi lo mfana ngathi iphimbo lakhe li right. Bagcine bengiconvince nami ukuthi ngicine sengicula kodwa nje into eqale ngimncane. Mana ke ubani obukela kuyena kumaskandi emawubona ukuthi umaskandi yeso baba uyabezwa bayodlala umaskandi uyawuthanda but ubani lobona kahle ukuthi yazi lo muntu uyangishayela la kumaskandi ngizibona mhlawumbe ngicula ngiyafisa ukufana nalomuntu. Mina nje ngize ngiqala ukucula umuntu engamthanda kakhulu umzukulu ngamthanda kakhulu nenkosi yamagcokami ibona abantu bengibathanda nje kakhulu kuze kube namanje ngisabathanda. Mfowethu bakumukela kanjani abantu emculweni mawufika and ngibonile kakhulu ingoma yakho yatrenda ngendlela eyisimangaliso bakumukela kanjani abantu wazibona wena mhlambe ukubona uthola ukuthi uyinto uyithathe kancane into yenza kodwa mawusubona abantu beyamukela uthuke kwenzekalani wena? Angiqamba amanga ngathuka indlela abantu abangitshengisa uthando ngakhona ngangingalindele ngempela. Nje kwangithusa ngempela ngoba ingoma ngathi ngiyifaka nje ku TikTok ngoba kufanele ngubonge uTikTok ngoba iwona olokhunja olivezayo ngempela italent. Ngathi nje ngiyifakile ku TikTok ngangawunaka ngathi ngiyabuya ngakusasa ingoma esicela umhlaba wonke. So nje abantu bangimukele kahle kakhulu. Bangimukele kahle kakhulu. Ngizocela weSitha Sami Ex mfowethu ukuthi ungishayele lengoma waduma ngayo kakhulu mfowethu uthi nje babone ngempela ukuthi sinawe namhlanje la. Kumnyama namhlanje kusasa kuzokhanya ubositshela kanjalo. Kumnyama namhlanje kusasa kuzokhanya ubositshela kanjalo. Wampumelela ngiyakhona, wampumelela ngiyakhona.
awusongena ngodlame ngathi incengu ubuye usebenzisa inkani impila imfuno umuntu othambile ifuna umuntu onenkani ngathi incengu ubuye usebenzisa inkani injalo mfowethu wayishaya and inyayizwa mfowethu and iyona ngempela lengoma babukeli beSelect Africa TV ngihle naye ke insizwa bafethu isencane yashaya ingoma enkulu kakhulu lensizwa bafethu yathanda umhlaba wonke yatrenda ingoma yayo mfowethu ingoma zakho zingaki noma usukhipha ialbum noma mhlawumbe wakhipha iEP ingoma zami zo4 ngakhipha iEP kodwa ngayizela ngomqondo wamasingle ngayikhipha nga1 ngoba ngangifuna ukubona ukuthi abantu bangimukela kanjani ngikhiphe nje umsebenzi wonke ngingakaze ngizwe ngangifuna nje ukuthi ngikhiphe ingoma eyodwa ngibone ukuthi bayithanda into engiyenzayo so bayithanda kakhulu kwaphoqa ukuthi angiyidedele zonke ngoba ube babengayithandi mhlawumbe ngangingathi ukuhoxa mfowethu mhlawumbe emsakazweni uyiyonkana nje uma ubanika abantu bayidlala lengoma emsakazo ya emsakazweni bayidlala nje kakhulu cishe emsakazo eminingi bayidlala ingoma mfowethu ngiyayizwa uyayibeka iyacaca babukeli beSelect Africa TV nisahleni number mfowethu ngihleli neSitha Sami Ex ichazile ukuthi laqhamuka kanjani leli gama mfowethu iplan yakho ukunikeza abanye abantu because lo mgodo wawumba ngicabanga ukuthi uhamba umgodo onzima kakhulu iplan yakho mfowethu yokubanikeza abanye futhi ingoma abantu uthini baplaneleni kulonyaka ngiye ngabona kakhulu ama comment njoba angakhipha ama single aba u4 kwa EP abantu bebelo bekhala njalo bethi sicela ialbum so kulonyaka ngithe ake ngihlele iyona ialbum ngibanikeze lokho abakufuna abantu so nje bengalindela ialbum abantu kulonyaka bengalindela ialbum bephinde belindele no music video wengoma yabo because kufanele ngiwenze uyangiphoqa yes ngiyayizwa mfethu uyayibeka iyacaca mhlambe la eqashweni mfethu usubenzelile ingoma emnandi kanjena abantu uyakuthola ukuthi mhlawumbe abahleli bemicimbi bakubiza ukwazi ukuyobadlalela abantu ingoma yabo engicathi kuyona kulo ndaba kusamnyama ngempela eqashweni kusamnyama ngempela ngiyafisa ngempela ukuthi abahleli bemicimbi bengiqashe because abantu bayithanda ngempela ingoma and bahlale bengibuza ukuthi kunomcimbi nje uthothi abantu bangibuza ukuthi ukhona yini lapha uthothi angibizwanga so ngiyafisa ngempela abahleli bemicimbi bengithinte ngifike ngizosebenza ngabantu bangidinga mfowethu ngiyayizwa uyayibeka iyacaca babukeli beSelect Africa TV bafowethu intwana iyayinxusela ukuthi abahleli bemicimbi bayikhumbule nayo emalibizwe emayibizwa amagama abanye abantu naye bayikhumbule mfowethu ngicabanga ukuthi emawukhula la emculweni uyangena emculweni uyalentuzana njengoba usocula nje abantu mhlawumbe osebenzisana nabo like imanager mhlawumbe umuntu okuphethe noma wena uyicontrolela wena music wakho kwenze kanjani la bakhona abafethu esebenzisana nabo nje bakhona abafethu esebenzisana nabo abasondelene kakhulu nami abawo cousin all right mfethu hayi ngicabanga ukuthi uyayibeka iyacaca lapho mfethu sesizobuye sivale inhlelo zakho this year abantu balindelani abantu bakuthola kanjani before nje sivale kukhona into engifuna ukuyi-addressa la kune video esitrenda la yami la kubonakala khona ku-edit voice yabo ekuyivideo engayinhle kahle ngifuna nje uku-address abantu ukuthi leya video into engekho bathatha nje ivideo yami ngiperforma base befaka ivoice ebhimba ngendlela eyisimanga so ngifuna nje uku-addressa lokho ukuthi leya nto into engekho kahle umuntu owayefuna ukuzakhela ama followers ukuyizakhela udumo ngami into engekho leya ngifisa nje ukuthi abantu mekwenzeka la bayibona khona bengadikibali angiculi ngale yandlela leya sinxuse ngempela bafowethu ukuthi nifake inhlabathi epolishini lomunye umntwana because iyalimaza mfowethu lento because abantu
basebezokubuka ngenye indlela angifuni ungasho ngibonile nami leya video ngibonile leya video angifuni ungasho but ngibonile ukuthi yenziwe yabo lonto yeah mfethu siyayizwa mfethu uyayibeka iyacaca mhlawumbe abantu mfethu bakuthola kanjani ngiyatholakala ku TikTok Isitha Sami Ex ku Facebook Isitha Sami Ex SA ipage lelo bese kuthi ku WhatsApp na kuma calls ngitholakala ku 071 072 1354 ngicela ungiphindele 071 072 1354 bese kuthi ma ufuna ukungiqasha ngitholakala kule nombolo 078 yes 598 yeah 3853 alright mfethu ngicela ungiphindela bephinde buze bezoyibamba kahle and soyibhala futhi nala screen babukeli be Select Africa TV 078 598 3853 mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu isikhathi sakho mhlawumbe khona okusalayo ofisa ukufuthi ukudlulisa mhlawumbe uyinxusele kubabukeli uyinxusele kubalandeli bakho ukuthi baqhubeke bakuseke sesivala ngifisa nje ukubonga kakhulu isupport abanginikeze yona kulonyaka ophelile engakusho nje sikhuluma namhlanje ngisebenza album ngemali engiyithole ngabo ya online so ngiyafisa nakulonyaka abaphinde bengiseke ngendlela abangiseke ngayo noma ngaphezulu ngiyafisa nje ukubonga kakhulu kulokho mfethu siyathoba kakhulu mfethu isikhathi sakho siyabonga mfethu ukuthi sikuvuse ekseni kangaka sizohlala nje la siphumule sibukane la sigudle emahotela agudlulwa nje siyabonga kakhulu mfethu babukeli be Select Africa TV kama ngikwazi ngoThobisani makamthemba ukhohlwa ke bafethu ukusubscribe usilandele inkundleni zokuxhumana ku Facebook bafethu nisilandele ni follow share la page ni like and comment sixoxisane nje kube mnandi bafethu siyanithanda kakhulu sohleze sinilethela abafana abancane abeza nengoma emnandi kakhulu ninsizwa nje zonke bafethu sihleze sinazo sondela kuzona asilenzi iphutha wena mhlawumbe uyafisa ukuthi uadvertisele izinto zakho sikhona bafethu nisithinte kube mnandi nje sinenzela konke bafethu Select Africa TV siyanithanda thank you